kapwa kung chairman jong ka State Election Committee. Adil bang ginayo iya ka Jikunsno ba ka Jikuntip na kalian jong kasoyong konsulsi jong ka UNIP ka Circle jong PNA jong ka isunto siya na kaway the soul Balakaway kajingkod jumod balakaway garay. Pilapha ya kakateng yung candidate na kabenta ka party UNIP siya ka East Kansas District UNIP bat pencepat baka East Kansas District kaya recommend yang kakateng balapha na kasoyong UNIP Circle siya ka State Election Committee. But the State Election Committee ramda yabon niya ramda don kamsu banyak kli iki baro dakaway kesur kalaray banay yakatiken nakabenta kani election soyo konsusi nakapati UNIP siya ba siya upar lindo. So kemudian dari Singapura pada kalian kapati berperai dengan bahasan siya pada kodi bersumha banyak bat ya kabangin berkumpul dengan kapati but in day official candidate jong kapati UNIP aga soyong election kaba minsa yorsel bahasan siya semua. Aku beli syukur, malah itu kepul, orang yang akan Ulan yang ini kan, kerja yang ke bawah sesya Upawino Bapak Ban Ai yang ini kerja come on.